Maya pagat panapon po, iyabe tala po din kapatad tamong pasalamat, kambening karelang pamilya. Dr. Abel Manansala, Julieta Macapagal, Olivares and Avier family, Dolor Bonus, Pusikit family, Friziel Lozano, Mr. and Mrs. Hazel Simbulan, Mayflor Malonzo, Ramil and Grace Malonzo, Oswald Ballesteros, Carlo and Dal Pamandanan, Celi Dizon, Manny Dagdag, Princess Vergara, Teofista Alfaro, Vice Keko, and Ned Almario, Willie Andaya, Cap Iris Katindig, Jule and Fel Lacsina, special intention of Giorgio Maniacup and Cora Malonzo, antimurin po king kapaldanan ng Prince Lusong. At iulino sanang maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye, Rafael Manansala, Milagros Manansala, Adelaida Angeles, Orencio Tuaño, Felisa Tuaño, Dante Segundo, Marta Isabelo Malonzo, Proceso Ayapana, Priscila Ayapana, Aleto Ayapana, Palermo Ayapana, Isidro Luzong, Victorina Luzong, Benito Luzong, Perlasitas Luzong, Victoriano Luzong, Lydia de Jesus, Marciano de Jesus, Angelo Sumang, Mauro Sumang, Eduardo Sumang, Anica Sumang, Patronilo Alfaro, Ligaya Miranda, Romeo Alfaro, Petra Nicolas Sandra Flaviana Mendoza, Hermeniglo Segunda, Hector Manlapas, Teresita Ocampo, Johnson Bungay, Osmar Macapagal, Pining Lumbang, Rogelio Lumbang, Efren Kaliwag, antimurin po king kapasalamatan ng Margie and Boy Reyes, Malu Dungu and family, Kay Punsalan and family, Romar and Rogie Reyes and family, Eric and Len Simbulan and family. Mayap agat panapon po kay katamungan. Kaniting aldo, pagmasusyan tayo, inka fiestan dari San Simon at San Judas Tadeo Apostoles. Idawon tayo po iting banal na Eucharistia, bang mikabyus at iligtas na katamo, at ding kakatang pamilya, laban king COVID-19. Paunang salita. King Aldo iti, pagmasusyan tamo, inka fiestan ding Apostol Simon at Judas. Simon, mayayaw siyang patriota, uling mekad miyembro ne nitang partidong bisang matimawa king karelang bansa. Kapamilatan ning karahasan, iba't karing tao Roma, asasakop karela. Likwan neing partido, inyang inaus neng Jesus, isanudas kapatad neng Santiago Menor, at metong yang pinsan ning Ginu. Sinulat yang metong amakuya da sulat, anong nuna katadirinan babala, laban kimpamangwang marawak, pauli na ning pansariling pakinabang, at paganakana kaya katamu,
ing pamangailangan tang sumulong king kasalpantayanan. Lubos sa kapasalamatan, king pamilyada ri Mr. and Mrs. Rodolfo Reyes, Councilor Irene Dagdag, Dr. Bel Manansala, ang makatutok anting lay collaborator. Ing paring magmisa, yaing Director of Formation, Junior High School Department, Mother of Good Counsel Seminary, Reverend Father Conrad Flores. Talakad tapo at ikanta tayo ing dalit a pamuklat. Kesabihan kang kalatuki, at tutupad king mulyong batas, may mintutang mayupaya, at may kilaban ka ring Romano. Ngunit sa naldo din tangyay Jesus, may kiramdam ka, at sinabi na, may kenina Simon. San Simon, apatulonan ni San Simon. Sapan mo kami, tayran mo kami, ingamanong gingkas at siwalang tiuna keka. Onman San Simon, apatulonan ni San Simon. Sapan mo kami, tayran mo kami, ingamanong hingkas at siwalang tinuna keka. Apostol kang pakamanan, amelaganap ka ring amanu, amanuyang makakapsi, mamilapit kami king binu. Banalan kami, O San Simon, pangmiligtas at makyabe kami, king kayaryanan ning Ginoo. Manman na San Simon, apatulonan ni San Simon. Sapan mo kami, tayran mo kami, ingamanong hingkas at siwalang tiruna keka. San Simon, apatulonan ni San Simon. Sapan mo kami, tayran mo kami, ingamanong hingkas at siwalang tiruna keka. Sapan mo kami, tayran mo kami, ingamanong hingkas at siwalang tiruna keka. Kesabihan kang talatuki, at tutupad king mulyong batas, may minto kang mayupaya, at may kilaban ka ring Romano. Ngunit sa naldo din tangyay Jesus, may kiramdam ka, at sinabi na, may kenina Simon. San Simon, apatulonan ni San Simon. Sapan mo kami, tayran mo kami, ingamanong gingkas at siwalang tiruna keka. San Simon, apatulonan ni San Simon. Sapan mo kami, tayran mo kami, ingamanong bingkas at siwalang tiruna keka. King lagining ipam paning anak paning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, ating pamakyago ning banalig Espiritu, manatili kay kaingan sabla. At keka antimurin. Kapadaan mitipon tamon ting metong nga pamilya, pupurit pa salamat king balugadig pa.
Kingiganagan ng kalamat, grasyang pigalaw na kikatamo. Lalong-lalo na ang iningaldo ng kapiestan di San Simon at San Judas Tadeo, apostoles ning ginutang Jesucristo. Bankanita itamo naman magintang karapat dapat talatuki at maging apostol ning ginutamo, anyaran tamong ining kapatawaran, karing kaya katamang agawang kasalanan at kakulangan. Ikang gagawang meto nga pamilya, karing sablang pinili mo, Ginu Pakalolo. Ginu Pakalulo. Ikang minaus karing kekang alagad, at memiling 12 kareti, Kristo Pakalolo. Kristo Pakalulo. Ikang kapamilatan mo, maging tuknangan na kining Diyos, Ginu Pakalolo. Ginu Pakalulo. Ing Diyos sa may paing totoo pakaluluwa na katam, king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katang sa laking biye, ananangga. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 At kingyatong kabayapan, kahit taong tiyang kaluhuran. Binong Diyos sa rining banwa, mayupay ang Diyos sa ipa. Sa sambanda ka, pasalamatan da ka. Pupurihan da ka, paulining kekang ligaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Inong Jesucristo, buktong anak ni Ipa. Inong Diyos, solero ning Diyos. Ikang milalakoking kasalanan ning yato. Kakaluluan mo kami. Ikang makalukluking wala ning ipa. Tanggapan mo'ing panalangin mi. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Uling ikang bukoding banal, ikang bukoding inu, ikang bukoding kakatas-katasan, Jesucristo. Kaguning Espiritong banal, ing ligaya ning Diyos ipa. Amen. 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 Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Manalangin tamo. Uy paming mayupaya,
Biryan mo nga kilala na ko kapamilataning pamanaral ding duwan mong apostol, Simon at Judas Tadeo, kapamilatan ding karelang panalangin. Malagod mo sanang ipagkalong king kekang iglesia, ingalang patana tapanyulong at pangaral at ing pangarakal ding taong sasalpan tayo keka. Iti adwan mi king kapamilatan ng ginaming Jesucristo ng anak mo, amabiat magari kambe mo ng Espiritu Santo, metumuking pangadiyos manggaman, king alanangga. Amen. Magiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. E kayo dayuan, o taong ibat king aliwang balen. Nune, kabalen da ko ring pinili ng Diyos, at kabilang kayo king pamilyano. Mitalakad kayo naman, baborang pundasyon ding apostol, at ding propeta. Ing batong pamuntok, yapi ni Kristo Jesus mismo. At ing kapamilatana, miyugne-ugne ing dake ning edipisyo at maging templuyang banal. Uli namo rin ning kekong pangayagom keya, ikayuman kambering aliwa, maging metong kong tuknangan ning Diyos, king kapamilatan ning Espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pamalitara, kakablas karing sepo ning yato. Ing pamalitara, kakablas karing sepo ning yato. Papasyag ning banwang maleparan, ing dangala ning Diyos, pakilala ning sikluban, ing kayang depatan. Ingaldo babalitana, iti king tutuking aldo, at ing bengi pabaluna, king benging katukina. Ing pamalitara, kakablas karing sepo ning yato. Alang amanong sasalitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan man king mabilo gayato, kakablas ing siwarara, at karing sepo ning yato, ing mensayra. Ing pamalitara, kakablas karing sepo ning yato. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Pupurian da ka, O Diyos, kikilalanan da ka, anting ginumi. Ing maligayang grupo ringke kang apostol, parangalan da ka. Ingilo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa king may pabalita, agpanggang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, minukyat ya Jesus king meto nga talimundok, ban manalangin. Karinya may natiling kabukas manalangin. Inyang mayabak na, inaus no rin kayong alagad,
at memili ang 12 kareti. Inaus nung apostol. Simon, pemalagyuan na namang Pedro, at Andres, kapatid na, Santiago at Juan, Felipe at Bartolome, Mateo at Tomas, Santiago, anak ng Alfeo, at Simon, ausandang patriota, Judas, anak ng Santiago, at Judas Iscariote, ing migtaksil. Kinulda si Jesus king talimundok kaya bera. Mira siya king kapatagan at disnano karin ding dakal karing alagad na. At ilo naman karin ding dakal at taong menibatan king mabilog a Judea at Jerusalem at menibatan karing king Tiro at Sidon. Adwang syudad king bebe ning dayat malat ban makirandam keya at Paulo king karelang sakit. Dinatangla naman ka rin kaya ring liligaligan da ring marok ay espiritu at kinayapla. Ding sablang tao pilit deng boring atagkil uling ingupaya antiwaring dano mamamagos lulwal kaya at kinayaplangan. Ing may pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya pasisilim po kay kayungan. Ngini pong kapiestanda po ni San Simon at San Judas Tadeo, apostol ng Ginoo. Buryan mo pong mayapse kong amano patungkol karing talatuki ng Ginoo. Awsan tamong alagad. Alagad or disciples o talatuki ng Ginoo. Ating kanong atlong pwedeng asabing talatuki ng Ginoo. Atlong klase. Ko po balo, nung ko rin kayo makabilang kareti. Mumuna. Then po nga usandang curious Catholics. Curious Catholics. From the word curious, tetang makyusyoso mo. Itang halimbawa, ay, isipin ming bale, sinimbayan Domingo, o tatin ninyang dadalang ayuda, ay simba ko paking Domingo. Ay niyang sinimbaya, ay alaman palang ayuda, na ako simba. Curious Catholics. Makisyoso mo, makikibalita mo, ala naman talaga interest na tuki king Ginoo. Kadua, mas kilalayo po rin Detangaw sandang seasonal Catholics. Ayan. Deta bang akit mo pisamban po ang ating okasyon? O yan, malapit na naman po yung simbambengi. Maglultono na naman po kanyan. Katuklip na po ng simbambengi. Ala na lu naman. Misalikot na la naman. Kaya yari pa yung piyesta. Siguro, dakal pumeman yung bakarela. O no ko rin la po ngayon Ala na lu naman. Yan. Seasonal. O kaya sisimbala mo, potang birthday da. Ayan. Potang anniversary da. At mekad, simbanala mo, potang matela. Ay. Katlo. Yapin de po rin ang tamong true disciple of Christ. Deni, lakwan ding gana-gana para king Ginoo. Wari po rin yung inaus na ning galagad ning Ginoo. Anyang inaus na lang tuki kaya. Kapanintunan da, pamilyada, nano maning kaswanda, likwanda, tinukila, king Ginoo. Ating kanong adwang mikaluguran, ining metong involved na king pisamban. O siyempre, best friend agkat branch nga na. Tayo mo subukan. Makyabe ka simba, makyabe ka sumuyo. May kibat siya po ining kayang kaluguran. Ay, nga na. Ala na ako mga apalakin. Ala na ako mga kwakin. Ala. Well, sa bagay,
nga nanining susuyo na king pisamban. Manibatan niya ako naman, sinuyo ko kayong pisamban, dakal may wala ka na ako. O lawen mo na, usto ko. O tagat mo ko pa, dakal palang may wala ka. Wa nga na. Manibatan niya, sinuyo ko king pisamban mo, may wala yung pagkababayero ko. May wala yung pangasugal ko. May wala yung bisyo ko king alak kampong sigarilyo. May wala yung marok aw gali ko. Uling nga pong Ginoo, yan ang kayarap ko, yan ang susuywan ko. Paulin na, ting pamanuki ko kaya, te pili ko yung egana-gana, at iya ing tikyan ko. Dapat kaluguran ko kapatid, it's not enough that we are disciples of Jesus. Talatuki, tutuki ka mo, ali. Nga naning ebanghelyo, inaus na lang apostol. Buri ng sabyan, ela mo makikirandam, ela tuki-tuki king Ginoo. Nung nanong dimdamda, nanong asaksyan da, ilaman sukat dang ipanaral, ilaman sukat dang panyabyan, ilaman sukat dang biyayan. Nya pining meto ngay apostol, yan namaning tagatayid ngini. Tinayid no ning Ginoo, at ngini ila naman ding manayid kareng kaparatang tao. Nyasat panalangin tamo kapatid, itamo pong tutuki king Ginoo. Tamo mo manatiling talatatuki. Nune itamo naman ing manuki. Papalapit king apong Ginoo. Makanano yang ing pasyag ing ebanghelyo. We preach the good news. Talapanasyag ning mayap a balita. May sabihan nyo, amo, enakman po may garal theology, Biblia. Mamasa akong Biblia, makirandang ko kaya nga mano ning Ginoo. What to pero ituruke, kasakit ata, eke pogyo, kapatad, agyo mo. Bakit? Mo naman kailangan ing mamagaral ka king Biblia o king theology ban maging mayap kang tao. Ulitan ke. Nakakailangan magpakadulbhas sa aking pamagaral ban magpakakayap kang tao. Uling ngeni po, ren tao ngene, bihira na laret ang makirandam, mas lalawenda, ingke kang daraptan. You preach the good news, the way you live your life. Papasyag me, ing maya pabalita, kapamilatan ning aldoldo mong pamipie-pie. Uyta, ing tune talatuki ning Ginoo. Uyta, ing tune apostol ning Ginoo. Panalangin tamo, mo po metinok ng anyang inaus noring 12 ning Ginoo bilang maging apostol na. Nune balangaldo, awsa nakatamo ning Ginoo, ban makiyabe kaya, ban sumuyo kaya, ban tukyan taya, at sana itamongan susuyo kaya, magintangang apostol na. Talapanasyag king kayang maya pabalita, kapamilatan ning kekatamong pamirapat dapat. Amen. Talakatam. O Diyos, nung burian mong aligtas mo kami, ing mabilog ayato, agyang ikandili, at king metong mong penandit, dapat lelangan mo keng malaya na sa mong makirake kami,
king kekang misyon at dangalan miligtas king ketawan. Ngaming manalangin Ginoo, mika rake kesana king magligtas mong obra. Ulitan tayo. Ginoo makirake ke sana, king magligtas mong obra. Para ka ring pari at relihiyoso, makapagtyaga lasano, king karelang bokasyon, lalong-lalo na, busal ding dakal at temptasyon, at kaya lang siglang espiritual. Ipanalangin taking Ginoo, Ginoo makirake ke sana, king magligtas mong obra. para ka ring sablang inaos ng Kristo, era sa sasakwil, nune bagkus pakibatanda, king metong amayumong opo, kay batning matampang pamanyuri, at ding pengarira, magsaya lasanang kayabera. Ipanalangin taking Ginoo, Ginoo makirake ke sana, king magligtas mong obra. para kay katangan, para titasanang manatiling tapat, karing tururing apostol, ayatyo karing kasulatan, at karing sulat ding papa, at ding obispo. Ipanalangin taking Ginoo, Ginoo makirake ke sana, king magligtas mong obra. Ginoong Yesus, inyang inaos mula rin kay kang apostol, menatili kang kabukas manalangin, inya tuturo mo kay kami ing tutuparan mo ing kaboryan ng igpa mo. Atularan mi sa ing kay kang alimbawa, kapamilataning pamaminto mi karing kay kang apostol, at ding karelang kay lili. Ika mabibiyat magari manggaman, kingalanangga. Amen. Pamagsadya karingayin.
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong dahon matanggapi harapan ng Diyos, ikpang may payang totoo. Tanggapan at saning ginuiting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, balang banwa gaganakan mi, ing ligaya ng kekang nuan apostol, Simon at Judas. Tanggapan mo reting kekengayin, at isadya mo kaya sanang magmasusi, kareting banal na misteryo. Itiyaduan mi, king kamawalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka Yat antimurin, na yoreng puso yo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tudepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa. Dios king alangang gatlabos mayupaya. Ika ing alanganggang pastol, aparating mamantabet lilingap king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipaglualo. Gewa mo nga pastol ling kawan na, ban makirake king obra ning kekang anak. At ibat king kabilyan da karimbanwang, patnubayan da keng ngening kasalukuyan. Ulinita kambering sablang koro ring ang ehel karing banwa. Daralit ming kekaligaya. Lain makiabe antok ng babe kapurian keka, ngami kakanta. Banal, banal, banal ang Ginoo, Diyos ning upaya. Itmuing banwa, king yatu, king ligaya mo. Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, king kakatas-katasan. Nuan niya ing daratang, ing lagyo ning Ginoo. Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloig pa, iking panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampuming, pabanala mo sana deningahing kingambun ng Espiritu mo. Ban para kay kami magawalang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bay mi down ko sang loob king pamaylasan at kamatayan kinwaning tinape. Pepasalamat siya kay katpiraso ne. Bingyan ne kareng kayang disipulo nga na kunan niya iti, ikongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan, amin dawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis. Pasibayin pa pasalamat kay ko. Binyaning kalis kareng kayang disipulo nga na kunan niya iti, ikongan at minom ko kaniti. Iting kalis ka na kundaya, indaya niyang bayo at alangan kang tipan. Abibu para kekat para karing sablang tao. Banket ang ipatawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasal pantayanan. Cristo, nete ka, Cristo, sinubli kang nebe. Cristo, tatang kang pasibayo. Ing kawakasan,
Inyang yan igaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebkian ng anak mo. Daram niya kay kating tinapen ing biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kay ka, ing pepalyarian mo kaing matanggam, tambang dala kadarapan mo, mansumuyo kay ka. Papakumbabaming pagamuha mo, king kamingan sanang misulusulo, king katawat daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me o ikpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya sa akin lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at maninayong subling miye, at ding sablang meyaw na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gaan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kaya benang Maria, Berkena ng Doning Diyos, kaya benang San Jose king esposo, kaya benang apostol at ding sablang santo, at inupad king balmong kaburian, king kay kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang may payang tuto, kagum ning banaling Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon ting meto nga pamilya, mausta mo kingik patamong at suban mo. Ikabus mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkaluming kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulong, parati kay may kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. Uling tekaing kayarian, ating kayarian.
O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapaan dalakwan ko kay kayo, ing kapayapaan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan ng kay kaming kasalanan, tunalawan ming kasalpantayanan ng kay kang banal na kapulungan, at pamayapan may pabilugan nagpangking kaburian, ikamabiyat magari, manggaman, kingalanangga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo, At keka antimurin. ipakita ang pungining may kakalmetong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo nga. Cordero ng Diyos, ang ilalako, ing kasalanan iyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang ilalako, ing kasalanan iyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang ilalako, ing kasalanan iyato. Ibigay mo kay kami, ibigay mo kay kami, ing kapayapaan. Nyoing kordero ning Dios, nyeng bilalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawngos king apunan ning kordero. Ginu, eko matampang tanggap keka. Dapot ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Karempo nga tsu, kareng-karelang pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual a pamaginabang. O Yesus ko, sasalpantayanan ko, ingat tsu kaking kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, migit king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapot pauli na ningyening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mo wari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipahintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Kaluguran Ginoo, tuliling
Manalangin tamo. O paming malugod ng Espiritu mo, manalangin kay kami, ing sakramentong tinggap ni papadadalyan na kaya sana king malugod mong pamaningat, kabang pamarangalan mi, ing kamatayan di San Simon at di San Judas, tialduan mi kabalatan ng Kristong ginumi. Amen. Pangadyan tayo po, ing oratio imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingeni keko, ing baligdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat meke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin milo ring pekapunming pambansa at lokal, bang mamili at salilamo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan daiti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin milo ring Doktor, Narcis, at ding sablang lilingap karing mitsalunan, bang makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mulang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding saririlo, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milo retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mulo retang lilingap karelo, pagkalaman mulang alananggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalamuke kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at bang makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, sana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Virhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Simon Apostol, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar, Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Nginigampanan tamo po ing panalangin para king bendisyon kandila at sampaga. Talan nyo po rin kayong kandilan dadala, kayo ba't na po ning panalangin at taling bendisyon, lapitan da na kayo mupuken, ban bendisyonan kula po rin kayong dadalang kandila. Manalangin tamo, O Diyos sa ikpami,
ikaing babyasala at paliking aldo, at king uli mo, mikabukod, bubukad kadlaring sampaga, mananasana ding kandila at sampagang bibili mi, kereting kutkutan, maging waga dala ning lugod, abubuklod ke kami, at kareng ke kaming miyaw na biye. Ipasyag da sana yung sala, banglut legwan, abubungan at pangako ning pangasubling miye. Itiyaduan mi, king kawalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatiliya ke kayo. At keka antimurin. Bendisyonan ako kaning Diyos sa may ipayang tutungig pa. Ang puaning anak, ang puaning banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daon ne, umeta naking kapayapaan at lugod ng Kristo. Salamat King Diyos. Kesanyan kang talatuki at tutupad kimulyong matas. Menuntulang mayupaya at may kilaban ka ring Romano. Noling sana noning tangyay Jesus, may kiramdam ka at sinabi na may kenina Simon. Pagpanasan Simon, apatulan minsan Simon. Saupan mo kami, tayran mo kami, pingamanong likas at siwalang tiruna kita. Pagpanasan Simon, apatulan minsan Simon. Saupan mo kami, tayran mo kami, pingamanong likas at siwalang tiruna kita. Pastol kang pakamalan, ameglaganap ka ring amanuyang makakapsi. Banilapit kami king Ginu, pabanalan kami o San Simon, pangmiligtas at magyabe kami